Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwe Namar ke jingnang jele ki kam penjebok Mariang da ki brio ki ban nabar ki jela ki bawan hagadur jong ki nong jongok kai perthai ki nongwan bam khana ki nongwan sang suwari ki bai shong di bat ki we ki kam yele sngobha ki bor kahima sora menta kasngi ki labu no da ki kendon ya barok ki nongwan kai sha barok ki benta ka than sora ya kani ka jingbu kendon ki bor kahima sora ki lawan ban penbena lingba ki lat pathai kubor ha Shillong Press Club lingbau ba Allen West Kharkongor ubadayu nongelam rangba jong ka hima sora uba Allen West Kharkongor ubadayu chairman ka sora tourism ulapan pau ya ka jingsong khia ka bakraw halor ka jingle akramakor bat ka jingbret pathar jong ki pajba nongwan jongok kai perthai ya ki nyot ki nyer kat shabalak basham kani klak ta jur ya ka jing itnat jong ka Mariang wat hapreng ki jing itnat jong ka ni ka than ka balapan pau nam ya ka jela borok kawai hakaliang ki kam jongok kai perthai uba Alan ulong bakani kerja namar ka jingbom buram jong ki brio ki banabar ya ki jing maham ki balabu hakeleng ki jaka da ki jing tho bat ka weiru kadai baka jingwan tuit palat ki nongwan jongok kai perthai ki banabar khlem ka jing etep lani ka jingkit khlie bat ka ni klawan ra ka jing jabok jaban ki balapen sata ya ka Mariang bat ka ban salong ka jingma ya ka than borok kawai ki bor ka hima sora ki labu da ki kendon ba annom shashu ya ki nu ki bawan bam khana klam da yo jingben bat ki bawan le pathar bat ki we ki kam le sngobha da ka baben rap bagi pedang ya barok ki nongwan jongok kai perthai bat kim dan ka nu ka jing persha henry ki persha jurpan ya ka jing le pathar ka jing penjabo ya ka Mariang ka jing bomburom ya ki jing tho balabu bat ki we ki blong persha ya ka jing itnat ka Mariang kita bahaskan tentang isu imna henry kini ke komiti ke sekretariat kerajaan dan ke darah ini tambah eksekutif tiga orang komiti kuno betul kam nomor ni suatu bagi ni kita tak boleh mana dan solusi di lomba kita sisa kadang ini kedip menteri lebih baik saya rasa mesti kalau kini kampus itu pun juga ada kedua lah mesti kapan kita kata ini dan kam ini tentang mana buat itu ke polisi itu pun ada dan ini berada tidak bekerja selesai lah coba hima dia kan ini apa apa dia rentak sintri ke clean usia masalah problem te kuno penting datang di bro mar bon sini orang di Jakarta ini bos maka ini dari balai te lain orang di Jakarta pada sih kalau kapang di bawah kalau di Jakarta jumi kita di kerja maki alhamdulillah te Henry ini kan di Jakarta balai te kini jika malah ada ngente atau tak dekat di sekolah lagi di usaha maka ini oh ini pasti coba kata thì các đối sinh này và khi bọn bọn chối sao lại mà cái này là đúng cho bọn thì các đối sinh thì là thì đây nó bắt cái này chúng ta như nó học lòng ăn cam là cái gì mà thì tham tam gitu kita chỉ cái mà rồi sұрок mengi và bột chỉ là bao cái bọn cái beri jungi cái problem nó chắc là chỉ là bao cái chỉ kalau misalnya mungkin ini akan kabu di kami kita semua yang ada dalam atau kan dia benar. Jika senjata kau jangan dia turusin komiti ke dia, siapa long ni kuat pun ya kan dia kau tulis apa soalan nomor berpindah kan menurut dia kau cuma kai bertanya kalau intens apa soalan mak lain dia kata. Di nakalian di himar semua belasung dia dan komiti berkembang penjana ini kau
Di kali komiti ini apa cuy kang, ini gitu jadi tu, jing le komiti boleh ini kamu boleh tak tahu ini, penuan dulu, isna pencana ini kamu, kenapa kan buat lo tak sih ni, kan ini kamu tulis ni kuat kan masak sekali wei lu, di nak tak ada kerja singkia ni bagaimana kalau apa, ni akan dua itu tak sustainable tourism. Tourism kaba ya ini bagi paten bangunan bagi lawan yang sebentar kan. Concern itu bagi masalah kaba wanra di komiti, responsibility itu di komiti ke depan wanra yang kecil penjana ini kam. Kenapa kam dengan ratio, kenapa kam di pada dengan yo cuma ratio kan. Di kam dan kam juga di komiti dengan ke depan wanra yang polisi terikam cuma kain mesti juga himas orang kerja. Bangin penuan dulu ya kam penmahas isu kabar pada komiti kelale kita kali mengontra yang kendor nomor 2 kalau mentah telung waktu bagian lain usiu air betul kan kendor tinre kalau nak tinre nomor bukan kam cuma kai persai ketika kam kebaikan ku bagi beri bukan apa kam desu kam timau desu kam komisial negatif kam tu ia tinggal buat diberi bawah apa, ia pun ia buruk aku macam ni. Tidak kadang pandai kan ni dalam kaman dan ikindon. Tinggal dap bandraf ya turis polisi macam. Nggak dulu dia bijak di SOP. Nanti unu bawa pilih transport, nanti unu bawa pilih di ingat itu tourism products. Di kihap yang membagi ikindon ni baca kahimah lagi. Saya siapa orang ini ikindon dia tani ban jenjang itu dia. Teknik hapdan ni hapian ti hilba ijin dia mo marba ngiya cuma yang kita mulai kini ki kendor ni ibu kita kenal ya gue kau. Makanya kau dalam bencana ini semua kebetulan ada bawaan tu. Place information center kebagi beri firman kan. Firman baik, firman bangsa baik. Mo tambah kajian kita kalau buat yang mentah firman bangsa kata firman. Mungkin entah yang lain ini pindah lagi berkomponi ada semua. Apa pihak buk yang kita kerjakan. Nanti kadang dia siu, kan sedang dia siu. Nanti kajing siu beri tik ban hak buk yang diberi ban baik yang kita kerjakan. Macam aja pun lawan bah yang kerjakan baik yang apa macam apa himas orang seperti hari zul berbeda. Sebab tapi hazul ban ketika riksiat mau kumah. Jika tu umur dari op itu umur pinhap ban phone ha, either centralized booking system untuk himan, lani hau profesional dari suatu profesional. Karena lani akhlan umur insur dia ni kaba, ni akhlan tadi dengan JE kaba kibri diwan isyan, nanti bangka koman, nanti ada PA dari itu. Jika tu kalau balik ni semua kalau excitement, buat dia feel ada diwan setiap matrai. Mungkin dia mencuri kalau itu. Di kajing leh tu hima kali orang insur bah, minum hang gitu ya. Tambah hasil kokor kawan kan, rukau kokor internet dia beda nanti kata. Tekan beli cik bukan ni buat. Margani jakam beli kepala kamus lah. Bawa nomor mencua kerja judang. Kadang session. Tetang kata menyui kisah, menyui jika cuma kan, borok-borok ni, kering lagi bahkan mak kita segi kuat lawan ban dakor anak semua. Timak lagi himat ini ini tertolak untuk baik. Jadi kamtang ini pun kita sih kalau baik kerja senang mampu support terkadang mentang himat. Siapa ini pendat no kemudian kita kamtang itu bisa dong dan jalan di masalah kita mesti ini ada masalah ni. Setang mesti dulu ban ada kalau saya kita bisa lagi. Mulai open dumping of waste. This organizing picnic, cooking, and throwing whatever either plastic or beer bottles or anything which is we consider waste in open space along within the jurisdiction of Kaki Masora, which has spoiled the natural beauty of the place and put the environment under threat. Kaki Masora has taken this matter very seriously
and will be implementing the following measures. Number one, open picnic and open cooking will now be banned. Strictly prohibited anywhere along the Mapudong Sora Road. The same is not allowed in other sites and locations beyond Mapudong and Sora Road without the permission of the local Dorpasna. Parking of vehicles with public consumption of food or alcohol along the Mapudong Sora Road is also banned. Number two, it is now mandatory for each and every vehicle entering the jurisdiction of Himasora, starting from Mapudong, to carry their own waste bag. Disposal of waste on open grounds or on roadsides is now strictly forbidden. Number three, camping restriction. Night camping is only allowed at designated camping sites. Unauthorized camping outside these areas is now strictly prohibited unless managed by professional groups or societies authorized either by the state government or the Himasora or the local Dorpa. It is now mandatory for any trekkers who comes to the area under the Himasora to hire a local guide. This goes along with the direction that comes from the DC of East Hasiels recently. Media and influencers regulation. Bloggers, social media influencers, media channels or individuals cannot promote, publish or reveal any new or undisclosed spots within the Himasora jurisdiction without prior approval from the tourism committee of the Himasora or from the Dorpasno. These measures are being enforced to protect both the local economy and our region's unique selling point, which is the environment. To also ensure sustainable growth of tourism within the Himasora and surrounding areas. Is it meant for only for the tourists or the locals also? This is both for locals and tourists also. What is the process of obtaining permission for those who want to go for a picnic? Yeah. So don't be confused. Don't read it as tourists are not allowed. No, tourists normally are allowed to come to Sora, but in the wake of this recent problem of rampant throwing of garbage and waste in the open spaces, these measures are being directed to only people who come and organize picnics, open cooking at roadsides or any open space, especially beyond those areas that are managed by the SHNOM or the societies or by individual. That means the open space, uncontrolled open space that falls under the Himasora. So very soon we will be, coming up with a system that anyone who wants to organize a picnic, picnic or any, how do we call it, visiting those sites beyond the control or sites that are managed by Dorpasno or by localities, they will have to seek a permission either from the Hima or from the Dorpasno. That system will be put in place, and anyone who requires to get a permission to come and visit those areas, open spaces, will need sort of a permit to enter those areas. So that system will be announced soon, and this will be done in collaboration with all the SHNOM under the jurisdiction of the Himasora.
Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Riphoi District baju pelong shis yin shis tayo halite Flower Higher Secondary School Maubri akhot kawer song bhaban a admission ye pi baro ki khnaren pat ki balarong baro ki bakwa punya ejina jing tep shipang music but theory but practical hakani music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar tonic solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal laus nam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school ni simpan ta kiran san ban pen igi sap ki phong di bagidon ipriang sompai pi baro ki bakloi ban pulie angani music school ban tep khambanya sombha ban phone hagi number publish bun